Ej. Ne diraj, živčan sam. Da, stiglo mi je jedno par poruka u stilu: ej, rujanje, jeste uselili? Jer kao rekao sam u jednom videu prije par mjeseci da sam našao majstore i da će biti gotovi do kraja kolovoza. Ali, ruku na srce, unazadilo je radove poprilično onaj svibanj. Dečki taman krenuli odmah iza 1. maja. Prvi tjedan pripremili sve za skidanje krova. I krene kiša. Sjećate se kiše u maju? A šta da vam pričam više? Cijeli jebeni mjesec je ljevalo svaki dan. Pa došlo mi da plačem, Ali znaš kaj? Moraš čekat. Ne forsat da na kraju to bude kako se spada, jel? I ajde. Čekam, veli u srijedu će. Pa pljusak. Pa će u ponedjeljak, pa pljusak. Pa će u srijedu, pa pljusak. Pa u ponedjeljak, pa pljusak. Pa srijedu, op, i evo ga, skidaju krov, sredina lipnja. Užas. To nas je malo štentalo, pa je onda jedan dobio kćeri, nitko ne može doći na posao. Pa praznik ovaj, pa praznik onaj. Spajalica lagano, jel? Pa godišnji, jebi ga, normalno moraš na godišnji. Pa ovo, pa ono, ali nema veze. Nisam ljut. Ja jesam naivno rekao rujan. Ali tak dugo dok uđemo do zime, ja sretan. Evo rujanje i najgore prošlo. Nadozi tavana napravljen, krov složen, deka zalivena, struja provedena, voda isto, prezidi riješeni, žbukanje ožbukano, glazura napravljena. Ima još par sitnica koje se mogu završiti u 2-3 dana, ali bez brige, razvučit će oni to na 2 tjedna. I vani su. I to će biti okej. Da, nek se još do 1.11. suši glazura, do tad će se tamo postaviti pločice i sanitarije, složiti kamin, krećenje, pa možda lagano i laminat i selidba. Nek smo mi do 1. prosinca unutra i smatrat ću to uspjehom, evo. Prvi dan zime je 21.12. tako da to je još uvijek prije zime, ali nešto sam naučio u cijelom ovom periodu adaptacije. Svi seru, svi lažu, svi muljaju, svi petljaju i tu lijeka nema. Upozoravaju te svi na to, ali misliš si, znaš, ono kao, neće meni biti tako, našao sam si super ljude, neće mene zajebavat, snimim vlog i svi znaju, ispričam na radiju, sramotim, to imamo prednost, bit će fair, korektni. Oči kure. Ovo mi je kriv nadzor, nadzoru je kriv majstor. Majstoru dobavljač materijala, dobavljaču Nikola Vikić-Topić. Njemu pak ja, jer zamisli, treba mi svibanj da nema kiše, jel? Ja se sjetio radit krov tada, mislim. I to se tak vrti u krug, nekad se malo izmiješa, lagano osmosmjerka, ali uglavnom svi seru. A rijetko kad netko radi svoj posao, znači, evo, to moraš sjediti uz njih valjda. Ja sad mislim ovako, znači, platiš nekog da ti riješi problem. Umjesto toga on ti stvara probleme. I onda se dogode situacije da moraš doslovno biti tamo, sjediti uz nekog dok radi, da bi to bilo to, jel? A ja pitam ko će raditi moj posao dok ja sjedim uz vas da vi radite svoj posao. Ha da? I iskreno ja se divim ljudima koji rade neke poslove gdje se ti ne možeš javiti na telefon bilo kojem trenutku, gdje ne možeš izaći ako treba zbog nečega. Ja ne znam kako vi ikad završite išta i napravite išta. Evo ne znam. I nije sad poanta ovoga da ću ja pljuvat po majstorima. Oni su valjda svi takvi, ja ne znam, je valjda u ugovoru odmah piše, gledaj, nemoj slučajno da radiš prebrzo i predobro, posao nije zec, treba posao čuvat, razvlači maksimalno, jel? Muljaj, petljaj, valjda su svi takvi. Ja samo mislim da uz sve to kakvih ima još ja super prolazim. Tako da ja još mogu biti sretan, jer iako im dozvoliš da malo rade budalu od tebe i vozeju te, radiš to da bi na kraju dobio to što hoćeš, ne? Po dogovorenoj cijeni, ako ne i manjoj. Ali neću coprat, jer još službeno nismo gotovi, tako da ne ciljam na to. Nego što mene muči, ja sam toliko umoran od hendlanja svih tih situacija u isto vrijeme da to kroz dan nekad ko mumija hodamo.
Sranje sve to uskladi, znaš ono, i privatan život, i poslovan život. I onda još sve to što zahtijeva jedna adaptacija od tebe. Da ne bi radovi stali. Te dođi na gradilište zbog ovog. Te trči u grad prijaviti ono. Radno vrijeme sa strankama srijedom od 12 do 3. Pa ti stigni. Pa te se zove zbog ovog, pa te se zove zbog onog. Pa trči izabrat pločice. Jebi ga sad, izbor ogroman, nećeš ih sigurno mijenjati ne znam koliko godina, hoćeš sad da je to. Želiš uzeti vremena, želiš istražiti. Kurac, vrijeme leti. A i još se one čekaju 30 dana. Treba to na vrijeme naručit, da majstori nemaju prazno hode, ali tako? Ne? Ajde da se kasni zbog kiša, ali da se kasni zbog mene na kraju, hell no. I sve se čeka. Laminat se čeka tjedan dana. Ulazna vrata 5-6 tjedana. PVC stolarija 14 tjedana. Kuhinja x tjedana. Pa trči ovdje, pa zovi ondje. Pa šalješ upit za ponudu. Pa ne dobiješ odgovor. Pa zaboraviš nakon par dana, sjetiš se za tjedan dva. Pa zoveš da kaj je s tim. Pa se opravdavaju. Pa onda kasni dostava jer nisi na vrijeme naručio jer nisu odgovorili na upit za ponudu. Pa ti T-Com nije u stanju od 25. do dan danas skinut kabel s krova kuće da možeš promijeniti krov. Iako si zvao već 7 puta i svaki put i druga osoba govori da je poslala hitan nalog da će biti riješeno prije jer inače se tako nešto čeka 45 dana. Pa ti HEP šalje uporno račune za ona 2 mjeseca kad si ih traži da te iskopčaju i kad su te iskopčali, ali niko to nije od njihovih radnika proveo u sustav, pa nemaš to gdje izganjat, jer kad ih zoveš niko se nikad ne javlja. Kad odeš tamo na šalter, ova sirota ne zna ništa i već po 3. put piše zapisnik uz napomenu da je to sad riješeno i neće nam doći računi i evo ti opet računa. Dokle? Prestanite više! Bit ćemo sretni i zadovoljni kad to sve prođe i kad uselimo i budemo na svom. Ali treba to prvo sve proći. Iskreno ne bi to poželio nikome. Nikome ne želim adaptaciju. Ne, osim možda njemu. Jer mi šalje retardirane poruke. Ko si ti uopće ono? Ali zapravo da, mislim da će mi to biti nova prijetnja ono i psovka. Ono kao, da bog ti kuću adaptirali. Đubre! Ili, želim ti 100 adaptacija do kraja života. Ili tak neš? Sigurno se da nešto izvući s toga, To je to! Lajkaj, šeraj, komentiraj, klikni subscribe na YouTube kanal, zaprati me na Instagramu, čini to i ćemo se ponovno sljedeći tjedan. Aj bok! Pa! هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكا الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه